Climate change gi meram oirega temperature wangkhatpaga handak summer lakpada heat stroke air pollution gi maramda chahi khara ayamba ahal aman singda hengatpadagi hospital pusinba mi kya lei maram asina Churachandpur jila gi district health society na GNM School of Nursing conference hall da capacity building training pangthoe masigi training da Churachandpur jila gi manung channa leba PHC mayamdagi CMO gi makhada medical officer ANM ga staff mayamna training na saruk yaure शिक्षा की मरमद एनवायरमेंटल इफेक्ट थोपसे चाही खरगी ममांगदगी यामना खेतनबा उबु याय मरम मसिना एखोयगी मयाम अमुका यिंगसिनबा यामना दरकार ले नोंग ताबगी चांग मानद्रबा इचाव थोपा तुंगान नेचुरल डिजास्टर मयामसे एखोयना एनवायरनमेंट सोखनबदगी थुलकपा हाइबे सुयाय Churachandpur जिला दा नेशनल सेंटर फॉर वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल की मखादा डिस्ट्रिक्ट मलेरिया डिपार्टमेंट ना Churachandpur टाउन मनुंग दा मलेरिया लाइना थोखनबा कांग एडिस लार्वा सर्वे गा IEC अवेयरनेस थौरम पांगथोए खुन तुंगान बदा विलेज अथॉरिटी गा आशा वर्कर्स मयम गा खुद सबनरगा सर्वे पांगथोए डेंगी लाइना सु मी खरदा पॉजिटिव फंगे डिपार्टमेंट ना टेस्ट पांथोकपदा हंदक मेथा अरोबा फाउबदा मिओय मंगा डेंगी पॉजिटिव ओइरे Churachandpur जिला द रिलीफ सेंटर 98 लेबा मनुंगदा इरांग थोकपदगी अनाबदा सीबा अंगांग याउना ngasi फाउबदा मिओय 68 सुरे मेडिकल फैसिलिटीज फजना फंगदबा अहल अमन सिंगना ख्वाइदगी विक्टिम ओइबने मेडिकल डिपार्टमेंट ना तोइना मेडिकल चेकअप रिलीफ सेंटर दा पांथोकपदसु अदुम सिगुम्बा असीबसे थोकपने Rural Women Affluent Society Rus haina NGO na makoigi office training hall silmatta nimit ani oiba legal training pangthoe masigi numita Manjula Pradip Indian human right activist ga lawyer na training pikhi Churachandpur jila da leiba nupi samas kayana saruk yawre nupi rights gi maramda discussion interaction mayamsu numit asida pangthoe Churachandpur jila gi district administration na mahausa gumna relief center mayamda relief materials tungan ba pikhi Houzik na Churachandpur jila da relief centers 98 da mioi angang yauna 15,892 leiri kumsi ki class 10 haiduk pada CBSE gi makhada leiba Jawahar Navodaya Vidyalaya JNV gi 17 mi 17 na parkya thabada loina pass tawe 100% pass percentage uwi Churachandpur jila da houzik CBSE gi makhada school mari lei Handak Lok Sabha Mikhal Gidamakta Mapanda duty oina chatkhiba first IRB Kangbumi anibu Uttar Pradesh da heat stroke na laikhidre makoi gi ani asiba hakchang adu aizol dagi lambi da puraga makoi khunda pumkhre Ayushman Bharat Health Account masigi ABHA Ayushman Bharat Digital Mission gi makhada sarkar gi hospital mayam da paper ticket yaudana patient sing na doctor da laying yanaba scheme central sarkar na introduce tobani Masina anaba mayamna laina digital gi apps dagi layingba yaragani Meitang kunmari dagi Churachandpur town manungda traffic rules hanagi henna yingsinba traffic police mayamna paikhatle driving license yaudana chahi taranipan phadraba angang singna gari thauba two wheelers ga four wheelers parking mayamsu henna traffic police na yingsinkre Meitha hawuda thokhiba lane yauna akanba nungsit ga nong tarak padigi Churachandpur jila da sukhiba imung kiyada District Administration na immediate relief pikre awat pa sarkar dagi phanggedo mayam matam chana phangane sukhalle immediate relief oina dal cheng alu pikhe cyclone remal na Manipur pum namakta akaiba thokhan khiba si yenglaga thamoyamna soe Churachandpur jila da su Tibaibuk lambi National Highway 102 ga Guiti Road National Highway 102B da lambi ningkhaiba mafam kaida thokle department ga khunja sing na leptana repair to badigi hauji gidi Gari mayam ambuka service chatpa yanare Firzoro jila gi Tipaimuk ga Mizoram marakta tuiwai turel gi mathakta Mizoram sarkar na thong sabadasu kanna thabak paikhatle hauzik na National Highway 102B Guiti Road asingatta Churachandpur jila gi damak lifeline oibani Taranipan Suba Lok Sabha Mikhal gi vote masing haying June tang marida thigani Churachandpur jila da peace ground da vote masing thigani True Outer Manipur Parliamentary Constituency da Churachandpur jila gi Assembly segment mari dagi vote masing thigani Churachandpur jila dagi candidate amata yaude polling station 274 dagi EVM mayam strong room dig haying ayuk pung taruk dagi hangdok kani